jedno od stvari koje je imalo priliku da nas, od mnogih stvari koje je imalo priliku da nas podijeli kod obrazovnog sistema je uvođenje vjeronauke u školi. Da. Vi ste radili istraživanje Da. stavova obrazovnih radnika po cijelom svijetu i način na koji su oni to implementirali, koji su tu bili vaši nalazi, koliko je to kod nas političko pitanje kada se uporedi sa njima? Mi smo katastrofalni. Uvođenje veronauke je jedna sasvim tehnička stvar bilo gdje u svijetu. Ja sam razgovarala recimo sa koleginicom iz Afganistana. Ako to u zemlji kao što je Afganistan nije problematično, ona meni otvoreno kaže u ovom trenutku u Afganistanu, ona meni kaže da uvođenje veronauke u škole može da dovede do radikalizacije nekih verskih stavova, ali i ne mora. Da to pre svega zavisi od toga ko predaje veronauku. I na kraju krajeva, sam izraz veronauka nije odgovarajući. Nije veronauka, nego veronauk. Veronauka nije nauka. Nauka je biologija, matematika, fizika, hemija, čitav set društvenih nauka. Mi u školama, pored nauka, imamo umetnosti, imamo fizičko obrazovanje. Fizičko obrazovanje nije samo sport. U okviru fizičkog obrazovanja učenici treba da uče i ponašanje, i fair play, i da razvijaju radne navike više nego u okviru bilo kog predmeta. Dete sam profesora fizičkog, pa dajem sebi za pravo da kažem, jer sam imala prilike da vidim šta je taj čovek radio. Ista stvar je i sa veronaukom. Mislim, veronauk. Da, akcentovanje. Muški rod. Jeste. Radi se o tome da bi valjalo ostaviti po strani tekuća politička zbivanja i razmisliti kakva je uloga veronauka u školi. Veronauk, kada se pravilno sprovodi, mogao bi da razvija i da pomogne etici, da razvija određene etičke stavove, usklađene sa religijom, mada generalno ono što sve religije, svetske religije povezuje je zlatno pravilo, koje postoji i u Africi, u okviru afričkih religija, u okviru azijskih religija, semitskih monoteističkih religija, kao što su judaizam, hrišćanstvo, islam i tako dalje. Svuda ga ima. Ono je univerzalno, zato se zove zlatno pravilo. Ima ga u svakoj religiji. Suština, onda se iz toga može izvesti da je etička suština religije upravo ono pravilo koje Isus daje u afirmativnom obliku, a to je čini drugome ono što želiš da tebi bude učinjeno. Ili u negativnom obliku ne čini drugome ono što ne želiš da tebi bude učinjeno. To je elementarna stvar koju veronauk može da unese u škole. Na kraju krajeva mi imamo predmet istorija religija i ono što je interesantno da sam ja zapazila predajući taj predmet godinama da nedostaju predstavnici religija na časovima. Naše škole su okoštale. One se ne menjaju više od 100 godina. Princip je isti. Imate učionicu, zatvorite učenike u učionicu, dajte nastavniku dnevnik i neka on tamo ubacuje znanje u prazne glavice. Da ne ulazim u reformu čitavog sistema. Ono što sam ja htio da pitam, a načeli ste dosta tema interesantnih je između ostaloga što ste rekli da škola treba da prenosi vrijednosti, škola prenosi kulturu, škola prenosi vaspitanje. I onda iz te perspektive ste se obratili uvođenju vjeronauke. Ali jedna stvar je meni samo tu problematična.
gdje prenošenje određenih kulturnih vrijednosti postaje indoktrinacija i propaganda. Jer da se vratimo, kako ste, vi predajete istoriju religije u školama. Meni je paralela toga, vjeronauke i istorije religije u školama, kao paralela gdje smo izučavali kroz časove filozofije marksizam na jedan objektivan način, a vjerujem da marksizam, kako ste ga izučavali u vašoj osnovnoj školi i srednjoj i moji roditelji kako su ga izučavali, da nije bio sredstvo objektivne... Marks bi plakao da vidi. Tako isto mislim da bi Isus plakao da prisutuje nekom času vjeronauke. Međutim, kažem, nisam izričito protiv uvođenja veronauka u školu, ali dozirano i na način saradnje sa nastavnicima koji već predaju istoriju religije. I jednostavno mogu ja 100 puta učenicima, mi imamo i online grupe i tako dalje, mogu da im pokazujem i simbole određene religije i snimke određenih rituala, verske pesme i tako dalje. Ali zar nije bolje otići u hram pa prisustvovati svemu tome u hramu? Neophodno je da učenici ipak dožive, iskustveno učenje je nezamenljivo. Sveštenik mora da se pojavi na času istorije religije. I nemam ništa protiv toga da se napravi neka vrsta kompromisa između istorije religije i veronauka. Na kraju krajeva nisu sveštenici nacionalisti koji će propagirati određenu religiju. Više se događa da se zbog neznanja i nepoznavanja vlastite religije oko određenih verskih zajednica okupljaju radikalni nacionalisti. U stvari, nacionalista je uvek radikalan. A ima ljudi koji su vernici, a nisu nacionalisti. I toga ima i u islamu, i u hrišćanstvu, i u judaizmu, i ne samo tu, nego i u svim ostalim religijama. Jednostavno, religija je samo sredstvo nekih ljudi da ostvare određene ciljeve. Tako je hrišćanstvo i postalo jedna od državnih religija Rima u doba cara Konstantina.